З общого шпиталю Вербас спозорюю, že u liječenju karcinoma harločka plodnici najznačniejsza wczesna diagnoza i švitke primjenjovanja adekvatnej terapiji. Nješka povolali šitski ženi, že biše prepatreli bez zakazovanja i bez uputoh. To už 12. týdzeň, odnosno 12 roky, jakže označuje to týdzeň, da biše ukazalo na značnost preventivnih prepatrunkoh. Opšti špitalj Verbas od počatku učestvuje i označuje to týdzeň, bo u liječenju raka harljici plodnici najvažnejša co ranša diagnoza i friške primenjovanje adekvatnej terapiji. Nješka prepatreni pomedzi 20 i 30 ženi i već se ih mali da jaku peremenku na plodnici. Tiž tak, možem poveže akciju zmena predlog naših doktorov z ginekologiji prešireli na ultrazvučni ginekološki prepatrunok. Žitelje Verbasu budu maz na hodu na njedzelju 28. januara okončic besplatni preventivni prepatrunki taži mamografiju u ramikoh predluženja akciji čiji cilj včasna diagnostika i promocija prevenciji jak najefikasnejšoho sposobu brigi o zdravju, kotru zaprovadzuje Ministerstvo zdravja.